Pa skoro smo išli gore, ja. Nazad kad se vraća, da. Ide narodno tamo koji je vidio. Da. Idemo gore, ja. Ne mogu da ozbiljno snimati sve to. Gdje nam je Sanja? Samo dođe vam, Mička. Premudrost, verno stojimo, čujmo sveto evanđelje. I duhovi tvojemu. Čitanje svetoga evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Pazimo. Urjeve ono 11 učenika otidoše u Galileju, na goru kuda je zapovjedio Isus. I kada ga vidješe, pokloniše mu se, a neki posumnjaše. I pristupivši reče im Isus govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle, naučite sve narode, krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za blagoverni Hristoljubivi pravoslavni rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, pomiluj. Još se molimo za visoko preosvećenog mitropolita i oca našeg Joannikija i za svo Hristo braću našu. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za sve žitelje ovoga grada, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, pomiluj. Usliši nas, Bože Spasitelju naš, nadosi krajeva zemlje i onih na moru daleko i milosti budi vladiko nama grešnima i pomiluj nas jer si milostivi čovjekoljubni Bog i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vijek i u vjekove vjekova. Patrijarha našega Porfirija i rasprostrani evanđelje do krajeva zemaljskih, svak nas sada i u vijek i u vjekove vjekova. Amin. Spasi, Bože, sve arhijepiskope, mitropolite i episkope, pravoslavne, svaki sveštenički, monaški čini, svaki crkveni, svak da sada i u vijek i u vjekove vjekova. Amin. Spasi, Bože, grad ovaj i sve one koji žive u njemu, svak da sada i u vijek i u vjekove vjekova. Amin.
blagoslovi dostojanije Tvoje, svegdanije i pesno, i vo vijeki vjekov. Amin. Idemo mi se dalje. Nisu, dođi vam, idemo sad dalje, dođi vam. Dođi vam. Ne već dok ja snimaš. Ne, ja ću snimati sve. Evo ga dron snima. Dron snima, bude sve. Sad će 20 milijuna. A, pa 25. A, to je tu. Da nije. Znači,
Ne, poslije samo je akademija, tamo će biti bini idemo sjesti. Biće predavanje. Ajmo, pauza. Evo, sada idemo prema hotelu Avala. Idemo prema hotelu od 5 zvjezdica, hotel Avala. Opet idu svi dole. Evo sad idemo prema starom gradu ponovo. Došli smo hotel Avala. Sa zvučnika je došao tu, Marija. Sam Miroslav, sad to Miroslav. Evo se ulazimo u stari grad, ulazimo na Sarajevo, opet ide na Sarajevo. I se udostojimo slušanja svetog evanđelja, Gospoda Boga moga. Ajmo vam, sviđu ulić prije tamo. Stanimo ovdje mi se snizi. Premudrost njena stojimo, čujmo sveto evanđelje.
i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Molimo za visoko preosvećenog mitropolita naše Joannikija i za svu Hristu braću našu. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za grad ovaj i za sve žitelje njegove. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, pomiluj. Jer se i milosti čovjeku Bogu i slavnosno, otvešćijem i svetome Duhu, sada i uvek i uvek, uvek. Vidio si, ima ih dosta tako. Na hrama, tamo sve organizuje, znaš, evo vidiš dobro. Vidio sam, Marija. Da, jesam, snimio sam. Idemo sad u zidine staroga grada ponovo. Ulazimo u stari grad. Gurajte se, djeco! Učite djecu, plako. Pusti što ona pita se gura, se ne može se gurati. A vi ako poledite, pazite se kad letite. Anđelima, vidi, pa sve snima. Aha. To je vera stara, vera pravoslavna, vidite to. Da. Mi ćemo samo skratati put. Mi ćemo skratati put. Dok koji dođe izvršno ulični dočkat našica. Nije na stvar. Evo imamo tu dosta nona, je došlo časnih sestara i kad pogledamo u Africi odakle ta kultura, odakle sve poteklo, sve od njih, od nona. Što su one tako oblačile, stalo časne sestre, da, znaš, dalje. Litija su sad završene, sad će biti svečana akademija večeras povodom Svete Trojice. Slava tebi je, Gospodi, slava tebi je. I donesoše mirise što pripraviše, a s njima i neke druge žene, ali nađoše kamen odvaljen od groba,
i ušavši ne nađoše tijelo Gospoda Isusa, i dok se one čuđaku u tome gled 2 čovjeka stadoše pred njih u blistavim haljinama, a kada se one uplašiše i oboriše lica zemlji, rekoše im, što tražite živoga među mrtvima, nije ovdje nego ustade. Sjetite se kako vam kaza dok bješe još u Galileji, govoreći kako sin čovječi treba da bude predan u ruke ljudi grešnika i da bude razapet i 3. dan da vaskrsne. I sjetiše se riječi njegovih, pa vrativši se od groba, javiše sve ovo 11 i svima ostalima, a to bijahu Magdalina, Marija i Jovana i Marija Jakovljeva i ostale s njima koji kazaše ovo apostolima. I ovima se učiniše njihove riječi kao puncanje i ne vjerovaše im. A Petar ustade pa otrča na grob i nagnuvši se vidje samo pokrove gdje leže. I otide čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se osliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za blagoverni Hristoljubivi pravoslavni rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za visoko preosvećenog mitropolita i oca našeg Joanikija i za svo Hristo braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za sve žitelje ovoga grada i za sve obnovitelje i ukrasitelje i graditelje ovoga svetoga hrama, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jesi milostivi čovjekoljubiv Bog i Tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek. Amin. Spasi Bože hram ovaj i utvrdi ga za vjekove. Hram Svete Trojice u Budvi. I sve žitelje njegove. Spasi Bože visokopreosveštenog mitropolita našeg Joanikija. Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, svagda, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Premudrost, Vladiko sjati blagoslovi. Bato Carević, gradonačelnik Budve, ovo je ovdje Bato Carević. Sve pohvale za njega što podržava crkvu i crkvu je. Slava Tebi, Hriste Bože, nade naša, slava Tebi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Vladiko sjati blagoslovi. Hristos istiniti Bog naš koji je izdio svoga presvetoga duha u vidu ugljenih jezika na sve svete učenike i apostole, molitvama prešte svoje majke, svih slavnih i svehvalnih apostola, Sreboca našega Save, prvog arhijepiskopa srpskog i svetih pravednih bogoroditelja Joakima i Jane i svih svetih da nas pomiluje i spase kao blagi čovjekoljubi. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Gospod Isus Hristos je prije svoga vaznesenja na nebo obećao svojim svetim učenicima da će ih obući u silu sa visine
zapovjedio im da sačekaju taj čudesni događaj u gradu Jerusalimu, da se nigdje ne razilaze i da prebivaju zajedno u molitvi dokle ne prime silu Svetoga Duha. I u nedeljni dan, kao što je ovaj današnji, tokom molitve sišao je na svete apostole u čudesnom i neopisivom događaju. Duh Sveti u vidu ognjenih jezika i darovao im silu i punoću svete vjere pravoslavne, silu Božje istine, pravde, ljubavi. I ispunilo se ono što je Gospod ranije obećavao i rekao da ih neće ostaviti kada bude se vaznio na nebo, nego će im poslati drugog utješitelja koji će ih uputiti u svu istinu i napomenuti im o svemu onome o čemu je Gospod učio dok je propovjedao sveto evanđelje, jer sveti apostoli su nešto razumjeli, a dosta toga nijesu razumjeli, tek im je kasnije Duh Sveti otkrio. Kao što je napisano u jednom mjestu evanđelju, tada im otvori da razumiju pisma. U ovom događaju otvorio im je i i srca i duše njihove. I sila i blagodat, oganj duhovni prožeo je cijelo njihovo biće i dao im je punomoćstvo da propovjedaju sveto evanđelje po svemu svijetu, bez straha i zazora. Oni apostoli koji su se na Veliki petak razbježali, jer se njihova srca ispuniše straha, od ovog momenta su bili neustrašivi, bili su jači od smrti. To znači da se nijesu bojali smrti i razišli su se po cijeloj vaseljeni da propovjedaju riječ Božju. Hristovo ovoploćenje i njegovo djelo na zemlji i njegovu nauku spasonosnu. A kada govorimo da je Duh Sveti darovao svetim apostolima punoću svete vjere pravoslavne, to znači da im je otkrio da je Gospod Isus Hristos spasitelj i da je On glava crkve i da smo mi njegovo tijelo, njegovi sutjelesnici i sudionici njegovog života. I kada se kaže da će im On napomenuti o svemu onome o čemu je Gospod učio i propovjedao i otkriti im smisao svih njegovih djela, to znači da su tek poslije silaska Svetoga Duha dobili silu Božje istine i zato su pokrenuti Duhom Svetim kao organi Duha, kao orlovi Gospodnji, razljeteli se po cijelome svijetu da propovjeduju spasenje svim narodima.
dokle je sveti apostol Petar govorio i drugi apostoli, dokle su slavili Boga, svi narodi sabrani na taj veliki praznik, a bilo ih je sa raznih krajeva zemlje, razumjeli su njihovu propovijed kao na svome jeziku. A to je bilo predukazanje da će se evanđelje proširiti na sve zemaljske jezike i na sve narode zemaljske. I evo, hvala Bogu, to evanđelje ne samo da svjedočimo, da propovijedamo, nego, draga braćo i sestre, mi hrišćani živimo evanđeljem. I istu blagodat koju su primili sveti apostoli primamo i mi na svetim službama. I Duh Sveti opunomoćuje sveštenike da uz prisustvo naroda, uz molitveno učešće naroda, da vrše svete službe Božje. A to znači da smo mi saslužitelji Hristovi na svetoj službi Božjoj. Zato je mnogo važno da se sabiramo, a naročito ovaj dan je saborni dan i on se računa kao rođendan crkve, jer od ovoga momenta crkva počinje svoju propovijed, pronosi evanđelje Hristovo i to shvata kao svoju službu, svoje od Boga naznačenje da javi blagu vijest svakom stvorenju, svakom čovjeku, svakoj duši, svima narodima. A evanđelje Hristovo ne propovijeda se samo riječima, nego i djelima. A naročito hrišćani koji žive pobožnim životom u skladu sa evanđeljem Hristovim, samim svojim životom, bez mnogo riječi, svjedoče evanđelje na djelu. I mi smo svi dužni da svojim životom, pa tek onda i riječima svjedočimo Hrista, Boga živoga, Spasitelja našega, da mu služimo i da crpimo njegovu blagodat, da otvorimo svoja srca i svoje duše, da primimo njegovu svjetlost i blagodat presvetoga Duha i punoću duhovnih darova koju nam Gospod daje po mjeri naše vjere i po mjeri našeg truda i ljubavi. Neka bude ovaj praznik svima vama na radost, na blagoslov, na ukrepljenje vjere. Da ova radost prožme vaša srca, vaše misli, vaša djela. Mi smo slavu ovoga današnjega praznika pronijeli kroz grad Budvu, kao što smo to i naučili i uobičajili od ranije, da se pomolimo za ovaj grad i za sve one koji žive u njemu, da okadimo i ulice i domove i porodice, cijel narod, posebno djecu, da u slavu Božju iziđemo i da svjedočimo našu svetu vjeru, kao što su sveti apostoli izišli iz grada Jerusalima i pošli da propovijedaju evanđelje. Tako smo i mi ovom našom kratkom litijom izobrazili njihovo djelo propovjedi evanđelja.
i obnovili naše zajedništvo. Veliki gospodnji praznici izivaju radost i blagodat Svetoga Duha na sve hrišćane, a tako se obnavljaju i naše duše i naša srca. Istovremeno tako se utvrđuje naše zajedništvo. Zato volimo da dođemo na svetu službu u velikom broju na velike praznike, da se zajednički Bogu pomolimo, da osjetimo punoću i radost naše svete vjere i radost našeg sabornog zajedništva. U tome je velika radost, ali i snaga pravoslavlja. Snaga pravoslavlja, sila pravoslavlja je u vjeri. Kada idemo za Hristom, tada smo jaki. Kada se ne oslanjamo na ovaj svijet, kada se ne vezujemo za prolazne stvari ovoga svijeta, kada se vezujemo za Hrista, tada živimo pravim životom, Hristovim životom. Svima na radost, na zdravlje, na spasenje i na mnoga i blaga ljeta. I čuvajte ovu radost i ovu blagodat koju primate na svetim službama kroz svete tajne Hristove. I što češće se sabirajte, jer je to ugodno Bogu i tako ćete primiti blagodat Božiju i osjetiti radost novoga života, na zdravlje, na spasenje i na mnoga ljeta. Amin Bože. Amin. Evo s tim su sada litije završene i sada počinje akademija ovdje povodom Svetoga Trojice. Pozdrav svima iz Budve. Ako vam se dopao moj video, u sljedećem klipu, u sljedećem videu ćete gledati dalje, a sve možete naći i dalje sve što snimam na Hadži Stani Mir. Pozdrav svima od Hadži Stani Mira, čao čao.